Reka nongere nguhe ikaze nanone wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya buri munsi kuri Joshua TV Rwanda. Imana iguhe umugisha kabisa. Reka ngubwire ngo uyu munsi shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yo yaje kuza kuba ikomeza. Kipe ya Muhanga ije kuba yanganya na Marine ubusa ku busa. Kipe y'ingabo kabisa hariya mu karere ka Rubavu byo bije kuba zagwa Messi hano kuri KPS Kigali Pele Stadium. Reka twingukire ku mahoro hamaze kubera agaterera nzamba. Niyo mvuga ngo nagaterera nzamba wumve ko habayemo n'udukoje twinshi. Kipe ya APR FC yamanutse inganya ndetse inganya cyane mu gice cya mbere, iraza abiba ibintu bidasanzwe cyane, ukomeza kugenda ishuka amashoti menshi yerekeza muri gol ari Melek kabisa. Biza kuba byabyara igitego ku munota wa 90 ubwo bari barihiringa cyane abasore bose barimo ba Gomedi, barimo ba Sheikh Jibril Watara ndetse n'abandi benshi baza ko bashota ariko biza kurangira igitego kiyemo ku munota wa 90. Umusifuzi wo ku ruhande utabyumvishe cyane, dore ko ishoti yo barishoteye kure, abari muri Sirifase bo baza kuba babyanga. Byakomeje kuba ino video iri kugenda iba trend kuri social media zitandukanye, zikomeje kuba trend kabisa zitandukanye, ko baragenda baravuga bati igitego cyo ntabwo cyaje kuba akinjira mu izamu kabisa, baravuga bati ni offside. Ese ibintu biri kugenda bivugwaho bitavugwaho rimwe niki? 1 2 3 anza. Haya, offside. Nitakuja kuua kweli nyinyi. Mnacheza kama vita. Lefa nini? Wewe mpira umeanza tumshafika kwao huko. Hizo asila zenu msije mkawaua watoto wa watu. Lefa hiyo nini sasa? Unavyosema mwezio kima. Swali pima ugali. Unaanza kula. Sasa kwa nini ile kazi? Rudi nyuma sasa. Tumekuja kukaza hapa. Acha mambo yako wewe ujui kabisa. Nuko ibintu birangiye rero ku mahoro, nubwo abafana babo batabyumva neza cyane, batabyumva. Reka twigire muri shampiyona y'abato cyangwa muri division ya kabiri yitwa Adax. Yamaze kunyagirwa ibitego 2 n'ikipe yitwa Muhazi. Yaza kuba Motari FC na La Jeunesse kabisa, nayo yaje kuba yanganya na Motari FC, ndetse n'iyitwa Ngombo FC yaje gutsinda Vision FC ibitego 2 ku busa. Ikaba yitwa Nyanza kabisa FC nayo ikaba yatsinze Alpha FC igitego 1 ku busa. Muri B groupe B yo yitwa Etoile de l'Est nayo yanganya. Nuko ibintu byari byifashe uno munsi. Reka ngubwire ngo wakoze kubana na Joshua TV. Reka tuhurire ku mukanya kuri Maroc. Surafa ni yihe kipe uri kurinde? Reka twirebere igikombe cya Afrika mukanya. Ni finali kabisa iza kuba itambukaho mukanya. Mwiteguye gute? Uyu match urayirebera he wewe aho uri hose? Ngwiye ngo komeza uryoherwe.